Sondela nje. Itown. Okay, ngena. My sister ufuna ukuya town nathi. Ngena manje. Hayi my sister. Ngingumay sister mina. Kusebantu. Hayi. My sister endlini baba lithi sweet. Sithandwa darling my slavethi. Sangigadi imoto. Tata phela uyadile abantu. Hayi so my sister mina. Anso ngiyaliyangisa mina ebantwini. Ngiyakuyangisa tata uyethemba uyasifika. Hayi mina ngisaya ngiyabe ngisiyanga. Futhi ngicela uzihambele. Hayi vela mina ngingumay sister mina. My sister anti ungindaba yesini. Sweet sithandwa. My love my darling hayi akuvumi lokho mina. Ngizalinda imoto ozanitshela kuyi ukuthi khona sweet ngena part 1. Ungathi sithandwa ngena. Sweet phakathi kwabantu. Hayi vele ikho ku red. I-transport iyashupha uzasho i-transport khona ngoba. Uthando mele lube khona kithi la sebantwini. Imoto ebuya lingathi sweet ngena sambe nyangena ngayo. So abantu la somile mbathe uthi umfazi wami. Mele vele ngazakala ukuthi ngumfazi kababa mina. Hayi. Ngisenza ina ngimi. Sizakuma umuntu uyakwazi ukuthi ufuna ukuyasamwe sobethi silinde. Ngangcono silinde. Ngangcono sikulokuthi lingiyangise limbize my sister my sister. So kumele abantu bonke bayakwazi ukuthi my sister wena. Kumele bebekwazi ukuthi ngisithandwa seni. Ngena sithandwa sami inkosikazi wami ngena my love my darling my sweet potato something like that. Ayikho umuntu ngena my sister mina. Hayi. Sizalinda. Asilindi. Kuyini okurong my sister? Abantu bayakwazi. Nxa uhamba la ngazi ukuthi my sister. Ngiyakwazi umuntu umfazi wami. Ngicedile mina indaba le. Limbize sithandwa. Sweet potato. My onion. Yengiyezwa onion leyo but i-transport yahlupha. Onion. I-transport yahlupha onion.